clear to the chibai ule PCL siam tharikania Tunhnai Chanchin November ni som ni pahni le ni som thum inkara kauchanrong bolna ilongai thlang o ABC som pasaria kaushan upa za somriat pakhat nem hi anni Mizoram Baptist Kaushan Area Baptist Council ABC Roreli in Khompui November ni somni pahni atanga ni somni pali sangni somni pali chung khan ABC som pasaria neyania November ni somni pahni zirtop zana tangin in Khompui hichanin inrin ni nilengin ABC Rorel na neyania November ni somni pali sangni somni pali pathiani jing in Khoma ABC som pasaria hian Kaushan upanim he in Khom wat sayania report kan dondanin Pastor Bial Somruk Pakwa atangin Kaushan upa za somriat pakhat nem anni BCM in here na sanghi somni pali in atarlandanin kum sanghi somni pathum atanga sanghi somni pali khan ABC som pasaria Pastor Bial somkwa panni omin kaushan upa sanghi zariat somria tanom meka tuna kaushan upa atana nem hi 39 hian sangthum somruk pakhatan ni anga chuti lain pension le ro puina rama cholta ngemo za tan omawangin tundin huna kaushan upa active service hi sangthum vel anni turanga yani First Northeast School of Pizza MGKP IO Atil November ni somni atanga ni somni panhi sanghi somni pali khan Rural Resource Center Umran Megalaya neyania MGKP IO in Tlangwal Alex KC lalngai zwala Secretary GKP Shillong Pastor Bial so he training program a hian telani He training program hi NEICC Peace Center le India Peace Center Nagpur the program Rahman na hnuaya nei ni in NEICC hnuaya unit changchanga changin palai somli panni ankal khom remna le muan siam tu ni theidan kong changchang te norti sa buai thleng mek chungchang soi ho na te ba ka sikle sa in thlak thlengin ramang dan chungchang le nunyang he jok nei theidan topic te zir ho ni bok BCO Foster Families Appreciation Day manani November ni somni paruk sanghi somni pali tholeni khan District Child Protection WCD Lungleile Baptist Child Resource Center Specialized Adoption Agency Tebwat Sain Baptist Church Orphanage BCO Sierkona Foster Families Appreciation Day manani a he hun hi Reverend Elvanal Sanga BCM Social Concern Department Director in Manpuin chandale hun sera manga naupang enkol tu nule pate fuina le antan chung trai sakna aneya sombik nen hun lim omle hlok tak mangin naupang enkol tu nule paten foster care program kaltlanga anton shiat te pathian ha thoro pui takan mu te suin midang te po zirtir tu ni zelan du thu te ngai thla ka neya lunglei chung le po na naupang foster care lo enkol tu te ngai hlut na lantira naupang chan chhejok te ta na lo pen chuak to tele anin pek na awang ti alom thu soina te nein thil pek hlan anni bok kumtin in November thla hi adoption awareness month tan man chinani a he huna hian falak konga inzirtir na te warzo ka nei chinani kumin adoption awareness month thopoya rehabilitation of older children through foster care and foster adoption ti chu manani upa ms donglian zongte superannuation pension thla na neyani Upa MS Donglian Zongte Archivist BCM Headquarters Office to December ni khat sanghi somni pali atangkhian superannuation pensiona achwa don ta ka wangin BCM Headquarters Office a thopuiten November ni somni paruk sanghi somni pali thole ni chonhudar ni le chanve khan BCM hola ama thana nei Upa MS Donglian Zongte thana income hi upa kelal ro hlua finance director in kai shwain nulal rammoi thanglwa in pathian thu chiarin chongchaina aneya Reverend Dr. Arlal Biakliana, General Secretary in BCMIO in Thana Thu Asoya, Assembly IO le Staff Welfare IO ten ngai shui na thil pe kan hlanzoa. Upa Lal Biak thang chong thu in Office Staff Welfare IO in le Upa MS Zongliana tinupa in athuan soiba ka Office a thopui tele ho tu te hne na changin a chanchin le uina thu soi sang sang ngai thla ka ni bok. Reverend H.L. Fakzwala MBMP Secretary in Arongbol na awang lom thu soina le mal som chong chain huna kharta ani Upa MS Zonglian Zongte hi August ni khat sang khat zakwa somkwa a Relief and Development Department a coordinator in athok chana kumsang ni pakhata director a lankai ni in kumsang ni somparuka manager BCO wada ani a April sang hi sompakwa a headquarters office a archive and library and kulturin da nile in a pension thengin archivist na hi athok ta ani fapalhir pali ne in anmani in ramzo tlang sir ko na an khosa ani General Secretary Myanmar BCM Rongbol na tetlo in athang me
Arakan Field Committee in Myanmar BCM rongbol na te mopui turle rambuai kara BCM in rongbol na kan sunzom zeldan turte enpuya malak zeldan turwa man na te siampui turin General Secretary le AGS Mission te Mission Board kaltlanga ansom le Mission Board meeting in Kaltura arwadangin General Secretary Reverend Dr. Arlal Biaklianatsu November ni somni pariat nilai ni Khan headquarters chwa sanin Myanmar akal anupui Dr. Irene Kolbat in a choi omani Mission Board meeting in Kaltura arwat pakhat Reverend Dr. Arlal Thanmoya AGS Mission su Kaltura a inwat sa efekto nuwa amit zayawangin Dr. Tenzin Swakri lauturin anti akal thei talawani General Secretary Tinupa Field Director Reverend Arlal Manzwalatin Renguna Laudong Sungin Nimin Zirtop ni Khan Arakan Field ta Missionary le Native Workers te Renguna Ral Tlan mek titlo in kom ho na an neya voin in rin ni Khan Renguna munpoi mo le kaushan mun titlo in rin ni zan le pathian ni zinga te in kom puin thucha an soyang Rahman ang chuan General Secretary Tinupa hi December ni emo ni thuma emo ser ko no thing le tura be seyan ni Myanmar tual chung buaina awangin thingtlang le khopui sangshanga buaina achwaka Rakhine State lama Missionary tele Native Workers tepo he buaina hiana tuam veta ka wangin July sang hi somni pali achang Khan Field Director le Missionary pani nulamal som liani le nulal ramdin pui khyang te baka Native Workers pali te anrem chan angin rengun lama an chawa renguna hian Missionary tele Native Workers te hi kaushan anga inwap khomin kaushan hun pa nga ya te in khomna te an nei vezela Field lamalu le thei hun tur sia tani lawa wangin BCM ho tu te po kong dapui tur le rongbol zel dan tur ngai to a amun nge ye to tur hian an som ta ani GKP Paithar Pastor Bialin Thisen Unit Somthum Parokan pe November ni somni pathum sanghi somni pali inrin ni Khan GKP Paithar Pastor Bial te chuan Longtlai area GKP Coordination Committee buat sain Voluntary Blood Donation Camp BCM Call Chowes biak in hola an neya he huna hian Thisen Unit Somthum Parokan pe Thisen petu te hi mi pa somthum pathum le mechia pathum man ni District Hospital Longtlai thoktu te amuna kalin Thisen hi anlak sakani GKP Paithar Pastor Biala hian unit pasari omin Thisen petu te hi unit changa kal khom te anni JBS Zirlai 10 exam an nei me Jubilee Bible School JBS Serkon chuan November ni somni pani achang Khan final exam an nei meka Rahman sa ang chuan December ni sanghi somni pali khian exam an zo felang exam zo nuwa December ni li achangin practical ministry nei in then zola hunan manganga December ni som pasaria graduation program manani ang JBS regular class ba ka hian correspondent course Bachelor of Christian Studies batch masaber te chuan November ni som paruk sanghi somni pali Khan final year exam an lo zo to ani Jubilee Bible School la hian kumina diploma in Christian Studies zirlai mi somni palian oma hengzi ngami pangate chu missionary ania correspondent course pakhat Bachelor of Christian Studies a zirlai pathum ten final exam hi nei to in an zo fel to ani tundin huna JBS a hian principal le zirtir tu pali omin thokto dang UDC pakhat librarian pakhat le 4th grade pakhat anvain thoktu pariata nom mekani JBS a hian merge khatop lama zirlai la kani china zirlai te hi hostel om vektora be seyan ni registration le hostel fees hi athon vek ni in athona pathian thu zirna BCM mina buat saina munani zirlai de chuan thatin cheng zanga stipend an ladong zel bok tin upale rongbol tu te rongbol na in twai siam du te tan po correspondent course Bachelor of Christian Studies is your thayani a registration fee le admission fee a omlova zir du te chuan JBS a thok tu te englai po in zofia theireng ani bok Kasa National Board meeting a R&D coordinator atel November ni somni panhi le ni somni pathum sanghi somni pali Khan Kasa National Board meeting New Delhi a neyania he meeting a hian BCM R&D coordinator po BCMIO member ni angin atel tunchum meeting a state shanga jangin member somni pali until bok meeting hi National Director Mr. Sushant Agarwal in kai shwayani Kasa National Board meeting hi kumtin November tha nei chinania India rama Kasa member kaushan shangshang IO kal khomin Kasa Hnuaya committee shangshang ti malak na le kum tharata na ruam man na le budget an siam te thira an ngai to ba ka kaushan shangshang ti tho ho ni chungchang te an soi ho chinani Baptist English School Serkonin annual school sports and nei
Baptist English School Sir Konchuan November ni somni paruk sang hi somni pali atang khan school annual sports an neya thojan ni khan Lenet Stadium Sir Kon Mil tia opening ceremony nein zirlai te hi hausa in chenin sports discipline shang ba ka singing competition te manga in el na neya niya December ni sang hi somni palia sports kharna income nein in il na shanga ti chade hena loman ceremony ang BES Sir Kon hian kumtinin school annual sports hi an nei china in fiam le inti siak na shang te nein indoor le outdoor item te siam ani chin zirlai te le zirti tu te in po na chata kani ba ka no pangti talent tam takan hai chuak china ni Tundin muna BES Sir Kona hian nursery atanga class 8 thleng zirna omin zirlai sang khat don an nei meka zirtir tu le thok tu dang tenen somnga chuang an om meka ni Christian Hospital Sir Kona thok tu te le zirlai ten in twai tharna retreat an nei Tunkar thole ni atanga zirtop ni November ni somni paruka atanga ni somni pakwa sang hi somni pali chung khan Christian Hospital Sir Konchuan Reverend Kelal Nunsanga speaker mangin thoktu tele zirlai te pualin in twai tharna retreat an nei Christian Hospital Sir Kona thoktu te hi duty poimo tak nei an ni awangin ruaman na siamin thoktu te chu batch ni a in chenin ni ve hun mangin damdoin in enkol nele duty ti boy lovin retreat hi manani Tundin muna Christian Hospital Sir Kona hian thoktu za somruk chuang le nurse training lai somsari tenen anvain mi zani chuang zet an om me kani Pastor le kaushan upa te mission field lo in an thang me Mizoram Baptist Kaushan Mission Board meeting a aril angin Pastor le kaushan upa te mission field lo program chu kumsang hi somni pali ata November ni somni pasari khan Pastor Pathum kaushan upa som paruk le driver panni anvain mi somni pakhat te chu Arunachal Pradesh BCM Mission Field shang to in BCM rongbol na munte an fangmek November ni somni pakwa sang hi somni pali khan Arunachal Far East Field Headquarters roing an thlenga dambuk le nam sai lama missionary omna to in hunan manghala pathiania kaushan panga a hun siam sakan nia pathiani zan inkhom ba na missionary tenen mission compound a fellowship ad neyang December ni nia pasigat panin an swak le anga Arunachal East Field le Arunachal West Field an tlole donani Rahman ang chuan Arunachal hian Mission Field Pathum Arunachal West Field Arunachal East Field le Arunachal Far East Field te an tlo zo a December ni sari hian Mizoram lo let le tura be seyan ni tunchuma Mission Field lo azin chuak te chu upa biak chungnunga bazar veng lungle tour leader Reverend Larino Masai lo Buarpui tour treasurer upa lal thanpuya electric na thial Mission Board member Upa il laro sanga theirat Mission Board member Reverend Kelal mga izwala zobok not bial Reverend PC lalmon kima pangzol bial upa if lal chan hima ki kon bazar bial upa Islam ko nga chan mari bial upa tilal moi zwala electric bial upa Kelal than sanga lunglon bial upa PC ngurliana veng hlun ra seveng bial upa sai cha makhyang te ser kon bial upa lal ramro puya zotlang bial upa Kelal lom sanga kanan longtlai not bial upa sila lian moya college veng longtlai south bial upa kezo zam liana longtlai east bial upa van nga ka amveng south aizol east bial upa lal thom liana chuampui bial upa arvan liana vaiva kon zotlang aizol bial pu larin puya executive secretary office aizol driver puti lal ompuya headquarters office and driver te anni Ramthim rongbol ni Chanchin ni lo ngai thlang o Tripura Field November ni somni pahni atanga ni somni pali sang hi somni pali chung khan Reverend PC Lalunzira Regional Director Gauhati le Reverend Aibula Fanai Arunachal West Field Director 10 Tripura Field an tloa Missionary tenel hlim tak le hlok takin hunan mang November ni somni pali sang hi somni pali pathiani khan TBCU chuan ni pala thok tur missionary tir chwa na hunan manga TBCU anga missionary an tir chwa machak ber na ani MP and MH Field
Volunteer Missionary Thar Tangwal Joseph Lerinoma BD chu November ni somni pani sanghi somni pali khan athona muntur MPNMH field ta thlenga rongbol na achan ngalani MPNMH field ta work game neya kal BMP unit BCM ramhun not koshan te chu kar khazet missionary quarters tur sakle field chung building hlui repair ngai angte repair na an tho nuwa November ni somni pathum sanghi somni pali inrini khan field chwasanin an hong vele ta Arunachal Forest Field November ni somni pani atanga ni somni pali sanghi somni pali chung khan Paklam Circle tan keba a Youth Salvation Camp neya speaker a FP lal chathanga lalrawat filaren the tangil boko le June 13 te anni Yanlo English School 10 November ni somni panga atanga ni somni pakwa khan school week an mang November ni somni parukle ni somni pasari sanghi somni pali khan Wancho Baptist Church Association Tichuan executive meeting an neya masona tur thil poimo tak terelin rongbol na sang reporting ai thlakani November ni somni pariat khan Durkars Tailoring Center chuan graduation service an manga tunchuma hian pon chhuizir chhuak mi panga tinena graduation certificate lanan ni tunkar top le kar le lama caution program poimo akan sia theite kan hantar langange Bible Sunday December pathian ni masaber hi Bible Sunday ata na manchina ni a Mizoram Baptist Caution po in he ni hi ursun takin na mangchina kumina po December ni khat sanghi somni pali hi Bible Sunday ata manani ang twal chung Caution tina Bible Society rongbol na lam thu cha le campaign nan mangin Bible Society mun puya changa chiar chwa tur abwat site chiarin hun manchina ni a Bible Society rongbol na report ngai thla in Bible Society atanga certificate changchang sem nan he ni hi manchina ni Sunday School top exam ni December ni khat sanghi somni pali hi BCM ni poimo atarla nani angin Sunday School exam ni ania pathian ni jing in khom bana twal chung Caution ten ra manna an siam angin Sunday School top exam wat sai ani ang top Sunday School exam question te hi Christian Education Department headquarters at changa siam ania Mizoram Baptist Caution puma Sunday School Department chang ten zo na in angan chang do nani Kumdanga kalpui chin angin senior B le senior A department te chuan pathian ni masa khan zo na sem chuakin in lama an chana chu an thelu tanga beginner sa changa intermediate zirlai te chuan ziakin exam an changanga no pangzwal le ziak le chiar thiam lo te ta na chongka a chan thein zo na siam ani bok answer paper te hibial Sunday School committee ro manna in twal chung Caution zirtir tu ten an envele donani Christian Education Director Reverend Z.D. Roding Lana chuan Caution mi te Sunday School exam cheu turin somani Longtlai area huapin KNP winter camp neyani don Fellowship Department in Planning anda le ruaman na ansiam angin BCM area shang Aizol Longtlai le headquarters area ate winter camp wat sayin nei chaume kania December ni thum le nilai ni le ningani mangkhian Longtlai area a po KNP winter camp hi wat sai ni dona he winter camp hi chongchai ni tlang Longtlai ya nei ani ang he huna hian no pangte zirtir na le pathian thu cha te ngai thla kani ba ka infiam na le inti hlim na shang te wat sai ni dona ni KNP winter camp hi Aizol area ta November ni somni le ni khan Murray's resort ta hlotling tekin nei lo ni to a ro kholna a omani lo chuan January ni rukle ni chari sanghi somni panga khian headquarters area a KNP winter camp hi nei turin wa man nakal pui me kani bok Charity Christmas manani don Karle December ni som panhi le ni som pathum sanghi somni pali khian BCM Administrative Committee ro manna in Christmas Charity Program BCM Mual Serko na manani dona he huna hian zai thiam chang le zai pol te zain Christmas la sak hona tele inti hlimna chi chang wat sai ni ang e tur chi chang zanri atana rin ngal theile thing pui le me te pomsom dor te siamani dona Caution mi pui te adu piang tan chim the ni dona ni program han lai hian charity fund tan tholom bom hunani anga henga tanga sum mu te hi BCM charity fund ta chhunlu ani ang Khatizong Tunhnai Chanchin November ni somni pahni le ni somthum in kara Caution rongbol na kan ngai thla ka kan clear how the te chu ni e